Assalamu alaikum, urmatlı bir tuğanдар. Sizler menen Fasat KJ kanalı. Dagı bir obyektibizde jasap büttük. Bul jerde penaplas menen utupleniya kılıp, X-loy kiley tartıp, setkası menen tekstura çaçıp bergenbiz. Özüңüzдөр görüp turganday bul jerde 300 kvadrat obyekt. Buyursa büttü. Sokulu kaldı. Sokulun kийинчерээк жасайбыз, nasip kılsa. Fasat büttü. Laktı bergenmiz buyursa. Egerde sizlerge dagı ушундай чоң объектилер же үйлөрдү үйүңүздү утупление кылыш керек болсо, текстура чачып же травертин жасаш керек болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз барып, сонун кылып жасап беребиз. Усталар жакшы жасайт. Баалары дагы арзан буюрса. Байланышка чыгыңыздар. Сиздер менен Fasat KJ каналы. Барыңыздарга чоң рахмат.